ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngomuntu safana nje umhlupha umhlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa. Sikubingelele mbukeli weSiyaviva TV1 elamigama ngingo MC Pholobaso Andile unkosi khona wakwaNgcobo phansi NTW no Divorce Women emalangeni kwelakithi esizweni sikhulu senkosi ungindaba ezitha uNgcobo omkhulu Mashiya Mahlangathaza Shumayela. Sibingelela ugogo omkhulu umama ubaba ubhuti usisi isho ngabe kuthiwa ingane encane etholele ithuba yasibukela lo mfanekiso weSiyaviva TV1 elamigama ke ngishilo wathi ngo MC Pholobaso insizwe nentombi engaziyo zithi ngufuza fulela Mashiya Mahlangathaza Shumayela propaganda yasabeka bathu sigxiliza singasuko raperapayo ngoba rapelo lo ventombi nzawo qede waleyo bonke babuya babuza abantu maphulo wenze njani okadla ngenduku singayiphethe ngabatshena ngathi umthambo wegazi lentombi zangakini esayifuna uzolahla uBeetroot emashidi namhlopha kithi kodulela umfoko aqhula amaqhula ntombi yaqhula emzini abaleka neBeetroot engane umngcobo hlehlile uzube ngesonto elizayo wena ubusuthi ugephela amasalad shame disappoint hamba uyocela kini kufiwa kuzofiwa ngoba la ekhaya usahlehla namanje nakusasa futhi uzobuhlehlile seno dokotela la uqwabuye umpangazithu umnguni omkhulu kuSiyaviva TV1 owaziwa ke ngegama elikhulu elihlonishwayo ngoba akuyona inamba emane icishizwe nje kungenamonakalo futhi akuyona inamba emane icishizwe nje kungenayo into efanele ibe nesombululo sidonsa sona ke isombululo seyinkinga zakho njengamanje sithi 10-111 sikubingelele sikwamukele dokotela kunjani Siyaphila babumapholo banjani siphila kahle kakhulu mhlamba sikuphi ithuba dokotela ubingelele izibukeli nabathandi balomfanekiso esiwenza njengamanje kumabona kude wabo iSiyaviva TV1 Siyababingelela ababukela emakhaya ngithi nje nonke sanibonani 10-111 lo abathakathi inyanga yesinto inkosi thela umusa awusuka madoda mawushalile inkosi thela umusa ngifikele umuzwa ukuthi lo muntu ushuthi nasenkonzweni uyakwazi ngiphila khona siyajabula kakhulu dokotela mhlawumbe dokotela masingangenisa sigxile ekuthenini udokotela ubani uthi nje ukusinabela kafishane ukuthi masikhuluma ngodokotela u10-111 phansi kwaNongoma sikhuluma ngobani uma kukhulunywa ngo10-111 abathakathi kukhulunywa ngosifiso owakwaqwabe kwaNongoma lapho Suthu duzane nenkosi yethu ubayede ngengisho ngegama uZulu lo mina ekhaya ke kithi kukwamagquma lapho Suthu duzane nje impela nesigodlo so uma kukhulunywa nje ngo10-111 kusokukhulunywa ngendoda njengami ngiyazi abaningi bayangazi bayebezwe ngikhuluma emaradweni bangibonile kuma TV mabebuka la kuma TV abona indoda endala namhlanje bangibona kahle ukuthi kahle le ndoda indala ukuthi imfishane injalo nje Nkosi siyajabula kakhulu dokotela mhlambe sikuphi ithuba sikhulume ngokuthi uqala ukwelapha wangena kanjani kulomkhakha wangena noma wangenwa uma kukhulunywa ngo10-111 abathakathi kukhulunywa ngendoda ebuthathe ubunyanga 2012 kodwa ukungena kwami kahle kulobu bunyanga angivelanga nje ngazifaka mina ubunyanga bengingabufuni njengendlela bengingabufuni ngayo vele bengingaboni bungisebenzela ngikhule mina ubaba ezinyanga kodwa ubuthathe sengivele sengibhekele ngoba ubunyanga ubuthathe 2001 ubaba uma ethatha ubunyanga ubaba ngibukile indlela ahlukumezeke ngayo uma wenyanga uhlezi uyisitha kubantu futhi uhlezi abantu bekuthanda ngoba vele masiphila asifanelwe ukuthandwa abantu bonke asiyona phela imali kunabantu abazokuthanda kunabantu abangeke bakuthanda uma uyinyanga ke uzohlezi unongwa nje uyathakatha ngoba uphatha imithi ukuthi umuntu unolwazi ukuthi le mithi lapha endlini khona nedliwa nengadliwa kangeni lapho wazi ukuthi nje ubuyinyanga uyathakatha ilonto ke biyenza ukuthi ubunyanga nje ngingabuthandi vele ngibone sengazi ukuthi buyabambelelana empilweni buzokwenza ube isitha nabantu nabe ngiyisebenze bengithanda ukusebenza umlungu ngoba ngikhule ngiyisebenzela lapha besakhe omdumela bekuthatha impuphu lapha yakwaphiko sithwala impuphu siyifaka endlini sithole leyo madlanyana le ukwazi ukuyithengela impahla nalokho so kuthe 28 mina ngoba kade ngizwa ngithi inkosi thela umusa ngumuntu okholwa kakhulu la ezayo kwathi 28 ngahlelwa umoya kwakungabonakala nje ukuthi umoya lento kwangathi kuyidemonanyana bekungenza ngibe nenkani kakhulu bengakhuzeki bengihlanya nje bengithanda nokulwa kakhulu uma ngehlelwa umoya ungehlela kwa lento ingibamba ngisesontweni kwakukhona ubaba bebethi ke ubaba ubuthelezi abaningi bamazi ngokuthi uJona uswashona naye washona ngawo 28
uyena umuntu wafika wayihlukanisa wathi lento umthethwayo iwumoya lo wehlelwa umoya lomntwana ukuqhubeka kwesikhathi ke washona umkhulu lento ingakakhulumi 2009 2010 ibisikhuluma ngenkani futhi ibisho into nje exactly mayike yathi nje umuntu uzokufa angeke liphele iviki uyahamba lo muntu lo ngoba ngiqale nje ukuduma kwami dume ngalokho ukuthi makathi nje umuntu uyafa vela ngeke lenzeke iphutha lo muntu uyahamba lo kwagcina ngoba baba besonta ethi baba lento enizonginyanyisa into ukuthi nithi nina umuntu uzokufa ningafuna ukukhipha ikhambi mawuthi umuntu uzokufa khipha ikhambi ungajabulisa ukuthi uthe umuntu uyafa ebese yafa ngempela ngoba lo muntu akazokubuya uyabona uthinta indaba dokotela and akekho umzali noyedwa kubazali abakhona ongathakasela ukuthi ingane yakhe ekwazi ukukhipha izwi elikhulu kangaka elibhekise kumuntu othile osuke ebhekene nesimo sokuthi ithuna liyamzingela bese uthola ukuthi kunconywa nje ukuthi ushilo kuphela njengoba yena ekuthanda kufanelekile ukuthi aphinde aqhuqhumezele ukuthi thola phela into yokwelapha isiqhamuka kanjani ke lento uma ke kufikwa ebangene elinjengalelo kuthe 2012 ngakwazi ukuthi bekufika nempahla mina ngikwazi ukuhlolela umuntu ngengamboni ngikwazi ukuhlolela umuntu ngimbona bafika nempahla esontweni impahla iyo umuntu olahlekile othunjiwe ongaziwa ukuthi ukuphi ngaleso sikhathi akekho umuntu oyenomqondo ukuthi lempahla umnikazi wawuthunjiwe okanye lempahla lo muntu ufile kodwa umoya ukhuluma nami ukuthi lo muntu la khona uyaphila ubanjiwe uthunjwa amaphoyisa ungichazela idirection straight ukuthi lo muntu kuzatholakala feke ngenze ngayiphi indlela umoya uthi akuyokhulekelwe ekhaya kubo kodwa kungayiwe endlini yakwagogo lempahla lomuntu ayisiwe endlini kanina wakhe la sebenzela khona ukuze unina wakhe kube isidalwa sakhe sizokhulela lo mntwana ngoba esakuba isidalwa sivuka necala phezulu kwalo mntwana umoya uhlukanisa ukuthi after 3 days lempahla lo muntu lempahla iyona ezomkhulula la khona nangempela lento yenza kulwehlanu ngoba ulwehlanu umgqibelo isonto ngomsombuluko watholakala lo muntu uma etholakala lo muntu kuqala lapho kuvuleka kobunyanga waqopheka umdlalo bayasibiza basibize ekhaya khona bathi asizokhuleka siyisonto nje angisiyo njalo mninyanga ngikhulekele nje amanzi ngale ndlela engikhulekele ngayo esontweni kwatholakala lo muntu kwafika umntwana ebengateti inyanga zakhe ngicanti bese zu11 enesisu umoya ohlukanisa indlela azaleke ngayo nesona esenza ukuthi lo mntwana angamthuli umntwana angakhona ukukhululeka ngoba inyanga bese ithe akakhulele umntwana kodwa isilwane singaphakathi umoya kumiyasho ukuthi umntwana kodwa ngokuthi kubo banosika abalikweleda kufuneka bekwenza lo siko akwazi ukuteta lo ngihlukanise lokho ukuthi egcina kwase kuba nabantu abangenayo ke bafuna ukusizwa bengikhulekela amanzi mina kwathi kuqhubeka kwesikhathi 2013 2014 bese nguphupha umuthi ngihambe ngilandele lo muthi lo muthi enguphuphile ekuseni ngizothi ngivoke bese kukhona umuntu ofanele la usebenzise lo muthi lo kwagcina kuqhubeka kanjalo ngagcina sengiyinyanga nje bathi kabanye hayi lo mfana umthakathi bathi abanye hayi lo mfana akubizwa amaphoyisa ukuze akwazi ukuthola isitifiketi ngoba mayikhuluma into yenzeka exactly ngase ngithi ke mina ngoba amaphoyisa abizwa ngo10111 abanye bathi ngiyathanga ngathi u10111 abathakathi ngidume kanjalo nje nobunyanga buvele kanjalo ngileli bange ngikulo namhlanje ileso sizathu sokukholwa nokungenwa yilo moya ongesi umoya engahamba ngawothwasela noma ngayothwalela kodwa ngenza izinto engazi ukuthi ngithwele nabantu abasuka ezandleni zami uselapho bengithi ngisazokubuza ukuthi uhluke ngani wena kumuntu othwele nabantu abazi mina nje ngakithi nje bathi nje hawu umfana kaqoba uthwele bathi ngeke lo mfana aphakama adlula uyise emfice ebunyangeni kodwa mina ngidrive imoto ka12 empilweni ayikho neyodwa imoto enginayo engayithenga ngomsebenzi omlungu zonke lezi imoto ngiyithola ngalomsebenzi uma mina ngizothenga imoto yokuqala ngifuna ukuthenga imoto ngalomsebenzi lo ngaphambanelwa ikhanda yonke into yami befuna ukuthi ngicele njalo ngathi into yami ngacela so kumuntu othwele ngeke mina ungifanise naye ngoba unento yakhe azokhuluma nayo mhlawumbe okanye unemgomo ethile ayilalelayo mina angakagano ngisesemncane uma ngaveze yami eminyaka mhlawumbe abaningi bangethuka ngendlela igalelo lami eliphezulu ngayo so akuningi engakuchaza kodwa
mina kwami kuhlukene kumuntu othwele manaka ngifuna uzwinabe ujule kakhulu kodwa ngifuna ukuthi ngivezele nombukele ekhaya ukuthi kunengichaza kakhulu kunobaba abawu4 before ufike la akade befightela ukuthi iba khona nawe la bakhala ngento eyodwa ukuthi during corona time when it comes to umsebenzi wonke osonkontrakt kuwe kwaba nokuthikamezeka so kwaba nemali eyimile when it comes to amathenda ababe wathole ngenxa ukuthi babeze kuwena ngifuna sikhulume nomuntu ofuna ukuthola ithenda right now ukuthi unayo yini into ongakwazi ukumenza efane nalabo abantu ukuthi manje bese bebuyelele kuwena ukuthi nje uqashula imali and babuyile futhi kumina ubona sikubizile nje sakucela ukuthi izala bazothi seqashukile ka amathenda manje sayithola imali yethu ngoba okokuqala bafike bazocela kuwena wabanikeza amathenda kwami imali ngenxa yecorona babuyela futhi kuwe sebeyitholile imali iqiniso lithi ngokwakwabelwe bona noma into yenzela wonke umuntu ukuthi uyakwazi ukulanda imali ezithile uyakwazi futhi ukutholela abantu umsebenzi makufuka nje ebangene njengalelo ama ungena ku Google uthi DR10111 abathakathi uzofica bengikhiphe ephepheni lapha ku Daily Sun elisho mangenza izinto zebusiness akusikho ukuthi okwabelwe labo angibenzele kodwa mina ngiyakwazi ukwakha umuntu maye naleso simo sobubusiness ukuthi lo business buphinda phindeke mina ngakha kakhulu izigubhu mina ngisebenza ngezigubhu number 2 ngiyakwazi ukwakha ubunhlanhla emzimbeni izigubhu zami azifani zinama staples wakhona ngoba nama price awafani ngizoke mhlawumbe omunye umuntu mangithi isigubhu uyadideka ukuthi uma ethi 1011 isigubhu kuyini isigubhu umunye wazi isigubhu samanzi omunye wazi nesani nesibeke asikhulumi ngalezo gubhu la sikhuluma ngento yemali mina ke mhlawumbe nangu usazongibuza ukuthi kuyini isigubhu mina ngiyathi isigubhu esakhiwa yimi uma umuntu efuna izinto zamathenda ngisibiza ngomesulu wezinyembezi ngoba ngempela leyo nto asuke ifuna umuntu yonto afika ayithole inyanga zilashwa lapha kimi abafundisi balashwa lapha kimi bona bamathenda njengoba ukhuluma balashwa lapha kimi kunonhlapho lapha eGoli Sprate ngizoke ngichaze nje ukuthi kuba kuningi ade efike evikini eliphelele ezongibonga ngemonto ngemonto nginomlando othile ngeke ngize nguveze ngaye ofihlekile ngalo baba so ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu ezintweni engimenzele zona lo yababa engazi ukuthi bengayiphinda kube kaningi ngoba lesi sima ngithatha ngibeka kuso angazi ngize ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngingagcina ngifinyelelele kuso ngani ngiyakwazi ukuthinta into yemali ibe into yemali ngokuphinda phindekile akusho wena le ngiyayibalula futhi ngiyayiqinisekisa kumbukele ekhaya mina ngikutshena ukuthi kufika umuntu kumina ehamba nabantu wathi lalela ukuthi bazothini kuwena bafike bathola amathenda bathi kungenxa yakho emva kwalokho babe sebetholani ukuthi during corona time imali ziyama babuyela kuwena wena kuthiwa nje usho kabili wasubanikeza lento banikeze yona emva kwalokho imali yaphuma so angithandi ukuthi kulo naloyo othi unekhampani bese ehlala phansi mhlawumbe umnyombo nenyathuko ibilele ekutheni inyathele khona lapha kwaNongoma kodwa masihlabela phambili ngifisa ukuthola lento ukuthi ke dokotela mongasinabela kafishane ukuthi yini ISADAWANA senza umsebenzi muni masikhuluma ngeSADAWANA sikhuluma ngenyamazane ethi ayithi ukujula mangitha ngithi ayithi ukujula ngishiso ukuthi kunabantu abakwazi ukushaya abantu bethi baphethe ISADAWANA kungesiso manje ke lapho inkinga lonto leyo mawuthi ukushaya abantu usho ukuthi abanogoqo athi umuntu ngineSADAWANA okanye nginyanga ngithi mina ngineSADAWANA nawe nje MC Pholobasi ngiyakukhulula ngelela ku page lami ku Facebook uthi DR10111 abathakathi uzobona ngenza ivideo nje ngesiphethe siphila ngesiphethe siphila angikhulumi ngento okuthiwa namanje ungayenza ngesiphethe siyaphila uma kukhulunywa ngeSADAWANA sinosiko lwaso esingeniswa ngalo ekhaya ISADAWANA ke mhlawumbe umuntu oyitshethi isilwane esikhulu isilwanyana nje esincane uma usibuke futhi wangasinaka ngathi inhloli akusiyi inhloli ngoba sihlukene ka sikhona esimnyama
esingathi sibomvanyana ongaqondakala kukhona esingathi siyinhloli ngempela kukhona esimhlophe bese kuba khona esibomvu transparent lesesimhlophe esimhlophe esingabonakala ukhala simhlophe njenge ya white kodwa futhi okukuhle ngathi shothi ingakho nisilandele ngiyadlala hayibo ngangifaka lapha ngiyazi lotho kwaqoba siyezi lotho lothini awuyiphutha lelo siyasa kuzwa ke lokho ukuthi kukhona abanye abafowethu la ebunyangeni abakwenzayo ayithina cha futhi angikaze ngikuzwe ukuthi umuntu uyaphenduka abe umuthi angeke impela lonto ngize ngiyifakazele angifuna kuyibona vele uma engathiwa kuyenzeka kufika umuntu ethi ungiphathela into enjengaleyo ethi angiyithenge mina ungathi mana la isawukhipha imali ngiyothi mana la ngikubize ngithi woza namaphepha nama TV ashutha ithatha plate ayiphethe ngoba angeni lonto lapha ekhaya kwaQwabi mina into engayifundayo ngafunda ukuthi uma umuntu efika ukufike uthi kimi umoya mina ngiyahlola before umuntu ngimenzele into angimani ngisuke ngithi thatha nesisigubhu ngifuna ukuyihlukanisa lento yazi Mngcobo sinenkinga ethi kunabantu abahamba amazwe ngamazwe umuntu azofika koMalawi ko Liberia efuna into yokuphila angayitholi umuntu kunabantu othi mawubanikeza isigubhu singasebenzi kodwa umuntu wakhile uthothi noma ngithiwa ufaka umuntu egazini uwazi lo muntu ukuthi uyasebenza ufike ungathi ubulala inhlahla ngazi ukuthi ufaka isichitho sokugcina yingakho ngithanda mina ukuthi makufuka la ebunyangeni ngiyangikholela ukuthi umuntu noma esefikile sethe mina ngifuna isigubhu sika 50,000 ngifuna sika 25 ngifuna sika 15 ngoba mina zami igubhu eqala ku 15 kuyaphezulu ngiyangikholela ukuthi afike umuntu ahlale phansi ahlole eqala sibuka ubudalo obukuye ukuthi buyamukelana nesigubhu kunesidalwa esingawufuni nje straight umuthi kunabantu uthola ukuthi umuntu esikhathi esiningi ekhaya kubo bakhule besebenzisa isabatha makukhulunywa ngelozi yesabatha kukhulunywa ngengilozi efuna ukuhlonishwa kakhulu ingilozi yesabatha ayizwani nomuthi noma ngabe wena uphume wasuwehluka wazakhela umuzi wakho wabusalandela isabatha kodwa ipheli insila yokuthi wena uphile ngesabatha ukhule ulisabatha kunjengokuthi mina nje ngingwakwaQwabi noma ngingakhula ngakho umuzi wami lapha ya kodwa usiko kufanele ngililandele yiloko luya mangilahlelo liyasiko ngeke impilo yami ikwazi kuya phambili ngoba ngilahle impande zami yingakho ngiyangikholelwe ukuthi angithi ukuthi bonke abantu abafikayo mabengasetshenziswa umuthi ngoba basuke phila ngelozi yakwaShem kuyehlukana bengiqalekisa ngento esobala okufana nobani ayibhekele ethi mawufika enyangeni ungafiki inkosi yami ufika ubhadala imali yakho uthatha isigubhu uhambe naso mina nje ngifike ngihlala phansi ngihlole ngibheka ukuthi esakhe isigubhu ufuna uma ngisakha ngayiphi indlela uma ngisakha kuneyigubhu edinga amathambo kuneyigubhu edinga imithi kuphela mana mawuthi idinga amathambo ukhuluma ukuthi amathambo ndlelani masikhuluma ngamathambo siye sihlanganisa amathambo wezilwane uyangeva sinezilwane ezithile zikhona ezentaba zikhona ezasekhaya zikhona ezasolwandle nezomfula lezo igubhu njengalezo izona othola ukuthi esikhathini esiningi uthola ukuthi umuntu sekuthiwa lesi sigubhu sesiphenduka siba inyoka uma sinamathambo walezilwane zamanzi nezesolwandle leso sigubhu thothi siyaphenduka ebusuku sesiba inyoka mhlawumbe umuntu sefika uthatha isigubhu akasakhona ukudibana nonkosikazi uyabona kubalekile ukuthi mawufika uhlole sesudali sesiba udali kuwe kubalekile ukuthi ufike uhlole emveni kwathi mayisethi umuntu yakwenzela isigubhu mbuzo umuntu ukuthi lesigubhu onginikeza sona yimiphi imigomo engizodibana nayo kuso asizukunginikeza inkingi ukuthi ngigcine ngasathola abantwana asizukungivala nithi ngigcine ngasaganwa ngingasabi nonkosikazi noma sichithe yena lo khona ngoba siyakubalekela lokho ukuthi igama lami lichuma ukuthi igubhu ngiyazakha kodwa egcineni abantu bafelwa impilo kulento emine engiyenzayo angiyifuni into enjengale ngoba yinto ekhona leyo Mhlawumbe Dr. manje siqhubeke usilinganisele ngiyazi ukuthi asikhulumi ke manje siqondise ngqo emsamo wakho kodwa sesikhuluma ngegeneral knowledge enifundayo njengenyanga ukuthi lesi sigubhu esenza ukuthi mhlawumbe inzalo ungayitholi noma esokuphambana kokuphila mhlawumbe uqala ukuhlonza kanjani mase sichaza ugobela ukuthi hayi ngathi lesi ngoba kukhona ukuthi ekuchazele okuyikona kodwa ungaboni uyabona ukuhlonza kanjani ukuthi ngathi yilesi esashiwo uDokotela uQwabe ngalela langa uma 88
umuntu nje ufuna ukubona lokho esigujini esingazi ukuthi sifuna ukuvala inzalo sifuna ukuthi ngoba sensikwenza sokubi asikwenza kuyi2 sifike sivala inzalo bese sikubulala wena ungakwazi ukuphila kahle umuntu mama wasekhaya imizi thola ukuthi siyafa kwesinye isikhathi uyadiba noma mthinta kanye bangathi ungavela ulale nje kuze kusi ngaleso sikhathi kwenzeka lonto leyo kunokwenzeka aphuphe lo mamelele nomuntu ongathi uyiNdiya noma umlungu uyayizwa mhlonto nomalele nendoda angayazi nje uyabona sesiyazenzela ubona ngokuthi ke lo nkosikazi uma kuyikuthi lesi sigubhu sesiqalile sasenza imikhuba yaso la endlini isikhathi esiningi lezi zigubhu lezi zinomkhubo obhedayo zifike zivula imali zivale zivula imali zivale uyafana nomuntu ongathi awunayo into yokudonsa sidonsa amasithanda uma sivula imali lesikhathi sigila imkhuba niyaxabana kakhulu nonkosikazi uma sivala imali ukuthula kukhona la ekhaya umuphi umuzozo kwakheka lapho ekuthenini impilo kuzibe emnandi ufuna ngabikho imali uyayani lo muzi phambili uyabona inkinga lonto leyo so ke kudingeka ukuthi kube sengazi ukuthi umuntu angayibhekisisa into enjengale ukuthi abone ngazi nalo mama asuke noma msiyakuduba akasafuna ukukhuluma nawe uyabuza yini kwenze njani akakhomba inkinga kodwa khona uyambona lo muntu uthi inhliziyo yakhe iyaphenduka kodwa wazi ukuthi ungone ngani kuphenduka isigubhu kuba sona sithi masifika kuwe sifuna ukuba udali wakho bese senza ukuthi lo mayekubuka akubona unesinenge sokuthi sekuphila lento ephakathi yakhiwe ke le nto leyo yakhiwa yahlanganiswa nalamathambo asevusa ubunyoko ngoba isigubhu kahle kahle masakhiwa isikhathi esiningi lezi igubhu zethu esizakhayo engathi zinokujula jula ziba nezilwanyana engalungile kahle okuningi ngeke sikudalule la emoyeni emsakazo kodwa zinezinto eziningi ezingalungile ezizothi masinikeza abantu bese ingakho kubaluleka ukuthi umuntu umchazele into ebahlupha kakhulu kunemgomo ukuthi uma umtshela yona abafowethu lapha bayilandele bese bemahafu bengasayigcini njalo amaqedelelo cha angasafuna ukuqedelela lezi zinto esisho mangithe nje mina hamba uma ufike ekhaya ufike uhlaba inkunku uma ngithi hlaba inkunku angilifuni igazi lenkukhu lokuthi uyayibulala la phakathi mhlawumbe ngizofuna inyongo la phakathi ngenkathi ngifuna inyongo la phakathi hlala phela uzile umuntu wesimame kube yi5 days uma ufika nesigubhu sizokwenza ukuthi umuntu wesimame akhalele kakhulu na umdinge uyabona ugcina umuntu angasafuna ukuthi alandelele imigomo engimnikeza yona once walana nomuntu wesimama umfaka isicitho ke manje wena sothena uxabana udu uyabona leyo nto leyo kufanele siyibeke la emsakazweni ngoba kunabantu ababuyayo bethi babuqwabe imali ngiyayithola izinto zonke ziyenzeka njengamanje nginamathenda ayithukwa esikhomo emayini kanjalo bakubike izinto zonke zinhle egcineni kodwa manje okuyinkinga sezongiphatha kabi ke manje siyaxabana nonkosikazi sekufanele manje mina ngibuye ngizoqala phansi lesi sigubhu ke manje ngiphinde ngithi akawulandele mhlawumbe ngasikhathi sengizoqala phansi lesigubhu sekuningi sekumoshaka mhlawumbe nonkosikazi usefuna ne-divorce uyabona kukhona into fresh and lo nkosikazi uyazi yonke imigudu neimfihlo zala ekhaya imfihlo yala ekhaya uyabona manje le nto le isinginikeza inkinga manje mina sungazi ukuthi umsebenzi wami kukhona la ulungisa khona kukhona la uhlikeza khona kufuna ukuthi umuntu mayefika mayithatha into yala ekhaya ayilandele imigomo ngoba noma bakusiya la ekhaya baningi abantu abanalenkinga engikhuluma ngayo isithwalo kesinjalo mina futhi ngiyakwazi ukusibulala uma kusesiyakumoshela izinto ngoba isithwalo mana ndoda ukhuluma ngesigubhu esinamathambo ukhuluma ngesigubhu esijika kwesinye isikhathi sibe inyoka bese ukhuluma ngedivorce yomuntu wesifazane kowesilisa bese ungenisa leli gama lesithwalo awukulinke ngifuna ukuba ukuhlanganaphi ake ngithi nje ngifuna ukuchazela wonke umuntu obuka le video ukuthi wonke amandla akhiwe inyanga emzimbeni ungakaze uzudalwe nawo leyo nto siyibiza ngesithwalo hayi ukuthi uze ucabanga ukuthi ngoba usebulela abantu abawu10 kubo noma kuzofa abantu noma ngabe ucabo nje lube lunye emzimbeni womuntu olifaka umuthi othile ukuthi ube namandla wonke umuthi ongena egazini lakho wazokwakha amandla wemali noma amandla athile egazini lakho kungaba wemali kungabe amandla okuvikeleka ngoba uzange wadalwa naleyo nto leyo sekuyintwalo leyo sekufanele ke manje ngihlukanisa ukuthi kunentwalo enhle kunentwalo embi akusikho ukuthi mawuthwele ingoba nakho uhambe Holland isigubhu sasisibuya sidla umuntu sekuyintwalo ke le ayiqali lapha intwalo zikhona nezidla abantu igubhu ezinjalo zikhona kodwa kwaqwa bangizenzi
awu phakathi wayo angisifuni isigubhu esinjalo njengoba ngingakhala ngathi sizwile sibonile emaphepheni sakubona kuma television ukuthi kugangwa ngabantu kunabantu ababala elimhlophe kugangwa ngabo nabo abantu bakithi abamnyama badlana bodwa ngiye ngithi ke mina sekufika kodwa ikhathi zokugcina ezivezwe iBhayibheli ukuthi gcineni siyodlana sodwa lithe osensimi akasekubuya nophekwe endla akasekwehla isona isikhathi esikhona njengamanje ngoba thina siyakholwa kakhulu ekukholweni so le ndaba yokuthi igubhe ezidla abantu zikhona into ekhona esiyibonile baningi abantu abafikile la kimi ngisho abafundisi noma ngeke ngibabalule ngama sebephelelwe yikho konke emakhaya kodwa ke dokotela ake singene kulezi ezizaziyo nezibatshazwa abantu lapha kuwena ezinhle ake siqale kwesokuqala nje sika 15000 lesi sigubhu sakho sa 15000 ithini contract makukhona icontract mawukuthi akuyona icontract siye silast isikhathi esinganani kuzoba ngeterm wena oyibiza ngayo indlela yakho bese usitshena ukuthi ufika kanjani kulo 15000 lokho uzositshena kanjani ukuthi usitshene ukuthi zidlani zakheke kanjani zilasta kangakanani ake ngiye la egameni elithi isigubhu sakheke kanjani ayi angikuboni kuumqondo omuhle ngiyaxolisa ukuthi ngikuchaze la ngoba lokho kunezinyanga kungesize inyanga eziqola abantu ngiye ngathi mangibheka lapha ku Facebook kunabantu abakhe ipage lapha ya abaheha abantu ngami lapha ya leli page bathi bahlaziya amaphupho bayelapha ini uma related ku 10111 yonke le nto leyo mina ngiyazi ngiyacela ukuthi kumuntu obuka le video ayibheke le nto leyo angiyifuni lonto angiyazi mina ngine page 10111 abathakathi lami uzofica mina lo muntu ombona la uyena ofanele umfice lapha anginasi isithombe somunye umuntu yabona anginaye futhi umuntu engisebenzisana naye mina nginyanga ngizimele nje uphaqa ngifuna ukuthi ke ngiye la egameni elithi ke uma kufikwa la endimeni yezigubhu indima yesigubhu indima ethi ayithi ukujula kancane wena babupholoba ngoba uma kukhulunywa ngesigubhu kukhulunywa ngento ejulile ongeke uyazi ukuthi iyini kodwa kufanele ukwazi ukuxoxa nayo ikwenzele lento oyifunayo uma konke kufikwa lapho abantu engibenzelile mina izinto zamabhizinisi baningi kakhulu uma ngibenzela izinto zamabhizinisi siye sathola ukuthi abantu engibenzelayo abagcini ngokuthi bezobonga kimi kuphela bayakwazi ukuya emaphepheni bayakwazi ukuthi mhlawumbe batshele nabanye abantu ukuthi u10111 usenzele u1 no2 no3 ngalesi nje sika 15000 ngalesi nje sika 15000 kuphela uyakwazi usenzele u1 no2 no3 bese kulesi sika 15000 sisigubhu kahle kahle esiyistart uyabona ngoba ngithi nje kukhulunywa ngento ejulile hayi start leso but masifika kuwe Pholobasi wena ufike ubone sengazi ukuthi ngikubulele uyabona ngoba sinyakazisa kakhulu izinto umkhuba ke walesi sigubhu sami mina udokotela mayethi ubona ngathi ukubulela uqonda ukuthi ngathi ukunikeze konke amandla aphelele ngisho njalo wena ubona sengazi ukuthi nje ngiqedile uyabona kodwa ngesizathu sokuthi imali ayenelisana ubona umuntu esebuye sethi ngenzele sika 25 ngenzele sika 36 uyabona kanjalo kuze kuyofika kulaya ama price la yana lezi igubhu zami uye wabuza umbuzo othi kulezi igubhu zami kuyenza ngani ube ne contract kulezi igubhu zonke ngiyebala kuze kuyofika 36 anginaso isigubhu esine contract kulezi igubhu lezi futhi asikho isigubhu esikhathalelwa ngamandla kulezi igubhu zami nginosiko nje kuphela okufanele ulwenze unyaka nonyaka awuhlabe inkomo awuhlabe imbuzi nginosiko nje olubheke nje eceleni futhi ongeke lize ludle umuntu la ekhaya noma aba ulenzanga kodwa mawungalenzanga liyawumisa umsebenzi akukho lutho oluthiwa mhlawumbe lomunqunzeke emntwaneni kumbazali kusisi kubhuti akwenzeki lutho kodwa kunosiko nje okufanele hambisana nesidalo ukuthi njalo unyaka nonyaka uyabika ukuthi nginenyamazane yami la ekhaya engayilandayo isigubhu mina mangunika isigubhu ngiyakutshela umfana lo oyomthuma onikeza isidalo sakhe ngoba ngeke uthuma abantu abadala phela mawushisa impepho usukhuluma nabantu abadala lesi sigubhu sami si related kakhulu esidalweni angifuni mina ukwenza into ehlukene nesidalo ngoba
iyonto enza ukuthi kube sekathi umuntu uphila isikhashanyana esincane ebese sheshe eyahafa umuntu mayefa kumuntu sithole kunenselelo ethi yonke into abenayo iyaphela gcine sekufa nabantu ekhaya manje sekuphela abantu ngenxa yokuthini balanda igubhu bangalandeli usiko eyami into mina mawufika nayo ufune kufike umtshele unkosikazi uyabona ukuthi nginento enjengale bese mayelaba ke kophoza ke uma umtshela unkosikazi uyamgcaba ngaso wenza ukuthi siphile kuye sizokwazi ukumcontrol ukuthi angaphumi la ekhaya esami ke isigubhu sengitshele yami imfihlo angaphumi la ekhaya futhi imfihlo la ekhaya akayigcine bengiyala ekhaya nomlando omuhle empilweni akekho umuntu nje mina oseke wafika la kimi wangitshela ukuthi unkosikazi ugcine wahamba mayiqala ethi nkosikazi sevusa umsindo endlini usenza lokhuyana lokho ngiyamtshela ngithi usiko lama ululandelanga ngitshela ngathi linda 5 days ungadibani nomuntu wesimame emveni kwalapho unkosikazi wakho kuphela ukuthi uhloniphe endlini wena udlala uyabo ingozi leyo cha umuntu wesimame nje uyamzila for 5 days bese emveni kwapho uyakhululeka mawuthi useqala umsindo endlini kuyikuthi wena ulenzile liphuthe elilodwa leli le zithobe nje uyinikeza isikhathi umuntu wakho uyamazi wena uthi umthinta phuza abe right ubusumtshela kunemfihlo ethe bengade ngiyilandile ngicela ukuthi ngigcabe emzimbeni nawe igcabe mhlambe yiye esixabanisayo ngoba ngenzela ukuthi kungabikho imfihlo la endlini azothe yena akayazi ngenkathi umbeka le mfihlo yakhe emzimbeni uswenzela ukuthi manje lento ikwazi ukuphila kuye ngoba ngesikhathi exokozele vele izokwenza ukuthi aphuma hamba tshela abantu la ngaphandle ngoba lento ayisiya la ekhaya ingiyokufika la ekhaya so kufuna ukuthi mawuyibika esidalweni ayiphile nakuyo inkosikazi ukuze ikwazi ukuya phambili sinenkinga ke etholakala ethi kunamakhosikazi thothi ubaba uyakholwa okanye ubaba akakholwa uyofuna isigubhu unkosikazi ukusonta kosindisiwe umfundisi umtshela ukuthi umuthi awufuneki uNkulunkulu akawufuna umuthi kanti umfundisi ukuphila kimi mina ngiyakwazi ukulungisa inkinga enjengaleyo uma kuthi sebefike wenza leli phuthe engikhulume ngalo maqedwe unkosikazi sevuka ingxokozela endlini ngiyakwazi ukulungisa mina engakaze yena wamgcaba unkosikazi mina ngikithi ngiyakwazi ukukhuluma ngoba le nto yakhe le icontrolwa yimi lengiswe ngimnikeze yona ngiyakwazi ukuyikhulumisa ukuthi ayihambe unifike iphile kulo nkosikazi ukuze unkosikazi azokwazi ukuthi afike la kimi ngifike ngenze lo wami umlando mina nginomlando shuthi kuno first option ukuthi ucaba mase kuba no second option lo kuyimfihlo yakho angikwazi ukudalula la emoyeni yeah nale bengithi ngizoyicheck ukuthi udokotela ngasicaphunela kancane noma kancane nje ukuthi yini lolu siko ke kade lusho ukuthi kufanele lihlale ngonyaka lenziwe kulezi igubhu zami uma sifika babupholobo ake ngiveze lokho ngiyengifuna izinkunku zibe mbili inkukhu okay ngifuna iqhude ngifuna isikhukhukazi iqhude liyabulawa kunesithe engiswe ngisifuna phakathi ofana singene la phakathi esigujini kuze sisigubhu sikwazi ukuphila le isikhukhukazi ayibulawa okay yeah kufanele iphile la igcekeni njalo kunyaka nonyaka kufanele kube nenkunku ozoyithola ozoyinqoma uzwani lolufaka la phakathi iphile la igcekeni akufuneki kube khona into efana njalo izohlezi iphila le nkunku la igcekeni kodwa lesi sidulayo lesi 36 ngifuna imbuzi ayibulawa imbuzi uyisika nje ulimi uyisika idlebe njalo unyaka nonyaka sekulentsha sekulimi mayisafika ulimi nendlebe unyaka nosibili unyaka nonyaka usoyisika nje indlebe lezi zicubu zakhona usayifaka la phakathi sofaka igazi kuphela qhubeka iphile akusiso sonke isigubhu esifakwa igazi esizodla abantu okay uya ngokuthi yini le phakathi ezovuka la isebenze ngoba lento ezovuka la isebenze iyona ukuthi makuthiwa ufaka igazi phakathi ezosuka ibisivuka idla umuntu ibikhani isebenzayo akusona isadawana dokotela leso sekwashutha naso cha akusona isadawana isadawane usenza wena nyanga ukuthi sibulale futhi usenza wena nyanga ukuthi singabulali isadawana ufuna uma singena kuwe wena usithatha before sibula wenza usiko lwaso engeke ngidalule la bese emveni kwalapho usibulala ke usungasithatha kusenzele abantu uma uzosuka nje usithatha ungenza usiko lwaso wenzela abantu ugayela ngase abantu umuntu ufaka lezi zinto zakhona la phakathi
uthi umuntu akawusebenza obviously into mayifika lezofika ihlaba oba lento ihlatshelwa la ekhaya uqala kuwe njengenyanga mongohlabanga wena uyofika ihlabe le phambili and once yahlaba uqala ngeke sayiyeke siyohlaba unyaka nonyaka ingakho uthola kunabantu abathi since kwafu baba boye nezimali wayenani kodwa selokhu washona ubaba la ekhaya kuyabhutsha nje kushona umuntu kushona ubaba kushona ubhuti kushona umama kanjalo ileyo nto le edala lokho kufonga njengalokho akusisi ISADAWANA senze uhlabe kodwa inyanga eganga ngabantu igcina siyenza ukuthi abantu babhubhe ekhaya kanti akusiyo yodwa ISADAWANA nenkosazana iyakwenza lokho ihlabele yona Dokotela uyona sewaba nenhlanhla kuba expose kuyona uyibonele eduze inkosazana makuya inkosazana usisi sisi intombi nje enhle ewumfishi ngazansi ya ngibone kanye ke mina lento le umlungu lento mawuthi uyabhekisisa kahle ayifanele ngabe iphathwa umuntu lento iganga kakhulu lento le iyakwazi ukuvuka ebusuku ikuphulula ubuso uyabona nje uma kuthiwa uvalwe ngenkosazana uthola umuntu wakhona mayelele ebusuku uthola umuntu uyakhuluma inkosazana iyakwazi ukuvula inhlanhla iyakwazi futhi ukuthi ngikuthakathe ngayo ikuvala inhlanhla mayelele umuntu wakhona ebusuku uyakhuluma uzuzu uyahlafuna uyabona uma ngale ukuthi yini ayikhuluma mayithi yalalela angezwakala ukuthi lama voice lamazwi lawa khipaya athini uyabona kodwa uyezwakala lo muntu uthi uyaxoxa inkosazana basuke bemvale ngayo enisikhathi esiningi mayimenza lonto le akazizwa yena ukuthi uyaphupha ayikho neyodwa into azovuka ikhumbula ayiphuphile ebusuku so inkosazana iyayenza into enjalo kanti futhi inenhlanhla la ezigujeni futhi akusika ukuthi inkosazana nayo imani ibulale indlela osuku uyisebenzise ngayo la esigujeni eyenza ukuthi igcine sifika isinqoma abantu lapha yana so kubalulekile ukuthi wena nyanga ngicabangele lo muntu osuke sefikile ukuthi akangabi nenkinga kusasa igama lakhe lingapraiswa ngapha kube kuphela abantu uyabona inkosazana iyakwazi ukuthi bakunikeze isigubhu sayo sifike ekhaya sivale nebekade kuvele kukhona sivale ngqi yonke into ingakhona ukuya phambili ngenxa ukuthini kunesidalo esiyemukelayo kunesidalo esiyiphikisayo ngenxa ukuthi lento phela isilwane samanzi lesi luthini usiko lokuyibamba lento ngabe ISADAWANA noma inkosazana ISADAWANA asinalo usiko lokuthi uyosibamba ISADAWANA nje uyinhlanhla yalowo osuke esitholile akekho umuntu kuyinhlanhla ukusithola nje kusuke kuyinhlanhla akekho umuntu ongathi unemboni yeZADAWANA la ezithengwa khona nezitholakala khona noma ungasithola kuphi uzosifica imali yakhona imbala ISADAWANA kodwa dokotela uyakholelwa ukuthi niyanikana sona noma wena uyayinika inyanga sona angeke vele ngize ngiyinike inyanga mina inyanga mayifaka bake bangibona la mangikhuluma ngopiano ngaba nomlando omncane ngaka ngathi ukuveza ngopiano upiano luyinto ejulile angifuni ke sikhulume ngesihloko sopiano nasi ISADAWANA mina mangimenzela umuntu ile msebenzi ngathi ijulile vele edula kakhulu engiyenza ngeSADAWANA uma lesi sa 15 nje amancane amathuba ukuthi ungafica ISADAWANA asikho nalesi sika 25 qala lesi sika 36 kuyaphezulu esineSADAWANA ISADAWANA asinalo usiko engingathi sinalo ukuthi usithole kodwa inhlanhla yokuthi mawususitholile besidayisa nanokuthi bamazi ukuthi uye ubathengele bayakulethela mabesitholeni inkosazana angilwazi usiko ebanjwa ngalo mina ngazi ukuthi inkosazana kusuke kuyinhlanhla yalowo oyitholile uyabona ngoba into ngeke ibonwe unoma ubani lesikhuluma ngayo enongeke uyingenise isinoma kanjani ekhaya lesikhuluma ngoba lento le ifana nesithwalo esingazi ukuthi vele siyabulala siyamosha mawuyibonile lento le kungenzeka mhlawumbe umqondo wakho ugcina ngathi usuyaphambana inyanga ingakho namhlanje sithola ukuthi kunezinyanga eziningi azayikade idumile kodwa uthothi inyanga yakho nisihlupheka isenalutho uthothi mhlawumbe ibone lento le yangenziwa imfanelo zakho ngoba lento noma uthiwa uyibonile kunosiko oludlule kulo ukuze ukwazi ukuphila njengabanye abantu ngoba lento iyakwazi ukuthwebula umqondo wayo ikubona kuqala awukwazi ukuthi ungathi unosiko lokubamba le yanti lapha emanzini ngoba yona ikuzwa kuqala useza ikubona kuqala futhi mawufika inhlanhla yalowo muntu lo osuke sethukile wayithola ichithwe ngamanzi le ngaphandle ngoba kuyenzeka ulwandle lichithele ngaphandle uma usuyitholile ke usulapha iyakwazi ukudoma umqondo wakho ukuthi mhlawumbe ukwazi ukuthi
uyibuyisele emanzini kodwa manje uthi uqinile ileso sikhathi kozokwazi ukuyibamba ngaso ke usungaya ukuyodayisa pho idayisela khona okanye uyokwenza lokho ufuna ukwenza ngayo anginalo usiko ngempela ngathiwa lukhona nje lokubamba inkosazana Dokotela ngizokubuza into yokugcina sisophetha ngayo sivale masosiphi inombolo zakho kodwa manje ngikubuze le ake ngiqale ngikubuze le ukuthi ngokulinganisela kwa size ungayifica yini ingangami ngobude noma ithe ukuvuleka njengami noma into ifica futhi ingango fish kuyikona ukuthi yakhele eduze zonke izinto zayo ibe inkosazana nje ngoba sike sibuke koPopeye uthola ukuthi uthwishi nje lufish ngezansi ngasenhla ke bese libo wesifazana inkosazana angeke uyithole kuthiwa ingangomuntu cha ngathi ingane nje kuphela kwakheke njengofish yeah vele isilwanyana nje ngeke usikale ngalokho angiyazi enkulu ake ngisho kanjalo ngithi angiyazi enkulu mina le ngayibona kanye lento ngayibona vele kungangofish nje kuncanyana into ngathi ingane nje kuphela kuyakwazi ukuthi ukuthatha umqondo wakho mhlawumbe kwesinye isikhathi kungakwenza ukuthi kugcine ngene nawe lapha ngaphakathi olwandle ngenxa yokuthini wena ubuka ubuhle balento le ukuthi ngihambise lapha ngoba kuyakwazi ukukhuluma njengomuntu kuphendulana uma nje mhlawumbe singake sifonele la eThekwini kuke kwabonakala la eMbumbulo emgababa usondela khona eMbumbulo emgababa kuke kwachithwa ulwandle khona umfana mayefika lapha asho ukuthi ulwandle luchithele la eceleni mayethu ufaka udwebe kuyalibamba udwebe mayethu uyadonsa lapha ukuhaka ngalokho ngalo entambo kuthi gogo mase befikile abantu lona uthi ngihamba nakho intombi yami le kuthi gogo buku ngilemaze kanjani uthi gogo hayi buyisela emanzini lento akusinto ukuthi ungahamba nayo lento uyabona so mina ngazo kungangofish angikwazi ungathwanga ngaphela kungapheka ofish mhlawumbe kuyenzeka ikhulu ibe ndala angeke ngize ngiphawule lokho kodwa nje okukhona ukuthi ngomqondo wami ngibona ngasengazi ukuthi mhlawumbe ukukhula kwakho kugcina kulelo banga lele elifishane vele ngeke kukhule kube kuthi ngoba lento isilwane lesikahlahla kusinto kufanele ngabe iyaphuma emanzini kusuke kuyinhlanhla yalo umuntu lo oyibonile mayeyibone wasinda naye ibhadi lakhe futhi mayeyibone yakwazi ukumdoma umqondo yahamba naye yingakho kunabantu othola ukuthi umuntu ungenile emanzini wathi mayesephakathi emanzini walahleka emanzini mabethi bampopola belungu bethi uhleli nesilwane thothi mhlawumbe kwesinye isikhathi sekuthola lusengezani sesishintshile wow fish kusuke kwenziwa izimo ezinjengale ngoba kune magic yawo njengoba ngithi umqondo kuyawudoma ngempela umqondo akuseyo into okudlala esikhuluma ngayo Dokotela asibonge kodwa sivale ngokuthi umdlebe nopiyane yini iyona video yesibili esiyobuya ngayo mhla ubuya uzela ku Siyaviva TV asibaphi inombolo abantu uma nithi akabuye ezochaza isihlahla somdlebe nithi akabuye ezochaza opiyane bhala la ku comment section ukuthi abuye azokuchaza na also bear in mind ukuthi sine 1000 rand esidlalayo njengamanje likwi draw lokuthi nje umuntu ozokhuluma anything in a sense ngodokotela siba nabo la sokwazi kumntomula simnikeze ufuna ukuzwa ngawe ukuthi nithini ngodokotela uqwabe nithini ngo10111 abathakathi nithini ngalenkunzi malanga yaphansi kwaNongoma ehlala Nkosi osuthu angithi sikusho ukugcwala umlomo ukuthi cha siyawabongela amazulu ukuthi asenabantu abakwazi ukuchaza kangaka kodwa ngifuna ukukhuluma kube kuningi nine seniyokhuluma la kwi comment section God bless you uNkulunkulu anibusise dokotela siphi inombolo u10111 uyatholakala ku 0791854112 uphinde futhi umtholo okay ake ngiphinde 0791854112 uphinde futhi umthole ku 065525 ku 3664 065525 3664 inkundla zokuxhumana ngiyatholakala ku Facebook ipage lami 10111 abathakathi hayi lokho kuphela Instagram nana angisebenza ukuthi anginasikhathi sokucofa nefoni ngihlezi ngiyibhizinisi sokusikhathi mina ifoni yami nje kwesinye isikhathi uzokwenzeka ongifunayo athi uyafona athi uthina ikubantu abangisebenzelayo athi uqwaba usesebhizi ungakuthusi lokho umchazele dino oyifunayo kimi uzokutshela ukuthi price yakho ithini uma kuthi price yakho ayikho isuke ngakho isuke idinga ukuthi ufike ngempela wena futhi uhlale phansi uhlole dokotela sikhanyisele laba bazofika sebezokhala kuwena beskenywa abantu
imali uyasho ukuthi umuntu akayifaka ebank noma eShoprite eSpar kuphi noma kunendlela oqala uqinisekise ngayo like i-video call ekubone masusho ukuthi faka ke lo 10,000 kule account noma ke faka ke kulo Spar noma khona indawo engafakwa ethi ole yakhe imali kuzona noma nje ishe ngakucheckanga mawusho ngevoice yini oyenzayo ukwenza ukuthi bengamani bescam ukholela ukuthi akaqale esigodlweni ezokubona noma ukholela ukuthi ke ngoba akakwazi ukufika kodwa akaqale kubone la kwi-video call nikhuluma lapha ku WhatsApp yini oqinisekisa ngayo ukuthi kuyobe kuwe ngoba sifuna umuntu ozofika ezokhala ethi engayithanda inkulumo kaBaba uMpangazitha but yashala isithi khona sesifuna umuntu sesifaka imali endaweni ukuthi kanti uyascam u1011 eyakhe imali ayifakwe ebank ungakazuza umbone okay uqwabe futhi udila ngento nje mina mawufika kimi mina nje mawufuna usizo kimi ake ngisho kanje uza kimi straight ufika uhlale phansi uhlole uma ubeka imali yakho uyibeka kuqala imali yakho nje uyibeka la phambili emakhosini kube ukuthi ngiyakwenzela lonto leyo uhambe number 2 uma kuyikuthi nakhona kubantu abasuke ngibasebenza hayi ngibanzela iguphi isigubhu vele imali yakho ngifuna uyishiye ube ucash kodwa umuntu engisuke ngemgezo okuthile uyena ke umuntu mhlawumbe uthi mhlawumbe uwafulile usengayifaka eaccountini yami ngiyamnikeza mina iaccount yami umuntu anguphathisa umuthi anguposi umuthi umuntu uza kimi athathe umuthi ashiye imali yakhe ukuze noma ngakuthiwa uba nenkinga enjani akwazi ukubuyeze kimi angathi ufakela umuntu angazi nakwazi kubo uyabona mawungakaze uhlole lo qwabe nangelilodwa ilanga ufika usuzokhala uthi kunemali yakhe ecwilile into engekho leyo. Thank you very much phakathi kwayo siyabonga kakhulu Mnguni siyabonga kakhulu 10111 abathakathi kwahlangana abantu bakhuluma ngamaphoyisa kanti bekuvele kukhulunywa ngokuthakatha yasihlangana phezulu namhlanje sizwe ujulodwa ngicabanga ukuthi nawe lapho ngasekhaya uzosubscribeiswa nje lo luchu. God bless you. Siyabonga baba. Siyabonga Nkosi yami Nkosithelo Mbusi. Thank you. Ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amaculo driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi kanti iningi labantu bathanda ukuthi amaculo driving solution adume ngemphumela emihle ungabathinta kule number 071 317 2196 ngiyiphinde 071 317 2196